Ranko, aj pitaj ga da hoće nas pustiti da prođemo. Keks rješava sve. Keks rješava. Znate, nogom okrene. Da ti jama vaši zalipi. Šta kaže? Pa dobar. I kaže da će nas pustiti. Rekao da je pravi put da možemo nas pustiti. Je. Evo nas prati Ranko, daj, nauka si ga na keks. Da. Biti malo toga. Gdje si prije? Nemam ti više zaista. Nemam više ništa. Dobar si, dobar si. Ajde. Ajmo. Prati nas ti. Ajde. Sad da tamo zaleti me novo. To bi se mogao izokret. Ove životinje inače udaraju samo zadnji kružni, znači ne moramo se bojati direkta i krošaja s prednje strane, ali moramo biti oprezni da se ne nađemo iza njega, da ne bude kao u crtiću novom. Pa odetim tamo 20 metara. Sve razumije. Ajmo prijatelji, to ćemo, nemoj me. Ajde, prikaj, ajde. Idemo Ranka zajeba, ima. Vidi, Ranko ima tortilju. Ranko je pijat, ne možeš mlati jednu tortilju. Ajde daj mi jednu tortilju moja. Ajde. Pa tako mi sad izisto ovo. Ne mogu ti ovo, da što ću ja pojesti. Što program čovječek. Samo ti, evo udaramo selfie sa prijateljom. Da u taj keks ovaj, podkupi ga, ti čuva zamljute, ti živiš. Ali ne živiš u Hrvatskoj. Daš udrijenu lipu. Pike, evo ovdje. Cijelu sliga se vidim bacate. Malo se boja na početku, sad se skroz opustije. Vidi. Sad ga možemo dira, može se. Selfie sa njim. Da. I ušice. Neće banan. Ne mogu vjerovat. Ma njemu je da druženje, on je sam, on je usamljen. Nije on ni gladan. Da on gladan, bi nam otea u hranu. Aj prika, ne mogu zatvori ruksak od tebe. A što ne možeš me ugriz vi? Šta je bilo? Vidi, to smo ja i ti na slici. Ovdje. Miriše mi ruksak uvepić.
Evo, prolazimo kroz malo mjesto zvano Podhume i nastavljamo prema Smrki, uvali. Smrki, uvali, istražiti JNA tunele, Titove tunele. Sad ću koji biti? Indijanac? Apache. Pionir Tito. Onaj koji hoda daleko. Evo nam ga! Vraća se! Bija je nepovjerljiv na početku, malo se boja, a sada evo nas prati. Moga je ponije ruksake, imaju po 20 kila svaki. Evo, prati nas kao pas. Ajde. Evo još video, pas se penje na ogradu. Sad sam ti. Pa se odličeš ga. Napadnuti smo. Opkoljeni smo sa prijateljem. Opkoljeni smo, psi s ovih strana. Čekaj, sti vidi ova se penje na pas. Prijatelju, moramo te pozdraviti. Ajde, Bog. Bog prija. To su neki ostaci starih kuća. A mi nastavljamo prema Titovim potkopima. Da